mbanje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Germain Muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku muryango wa Noah. Ejo hashize tukaba tuganira ku bakurambere bacu barimo kuva kuri Abraham, kagera kuri ba Matusela, ba Enoch, kamera kuri Lamech, kagera kuri Noah. Noah ko twabiganiriye ejo yari afite abahungu batatu: Shem, Ham na Japheth. Shem yabyaye Terah, harimo abantu benshi tutashyizemo ariko ari ingenzi nibo bari kuri iyi bine ubwo tugiye kubona. Shem yari afite Terah, Terah abyara Abraham, Abraham tuzi ko abyara Isaac, Isaac abyara Jacob, haza 12 ba Israel, aribo bavuyemo Judah, Judah abyara Jesse, Jesse abyara King David, King David biramuka bijya kuri Christ, umucunguzi umukiza wacu. Uru ni rwo ruhande rwa Shem. Aho Shem yari afite kugeza kuri Kristo. Urabona ko umanutse uvuye kuri Shem ukajya kuri Kristo, nibo baragwa ba Israel. Twese turabizi Abraham, Isaac and Jacob, right? Ibyo ni ibintu twese tuzi. None rero Ham ariyo afite Kush ariyo yari Ethiopia, Put Libya, Mizraim ariyo Egypt, na Canaan cya gihugu cyahawe Abisirayeli n'isezerano ubwo bakirukanwagamo hagafatwa n'Abisirayeli ari Imana ikibahaye. Urabona ko ni Abanyafurika, ntawe bahuriye na Shem. Hakaza na Japheth. Japheth ariwe wabyaye Gomer, Gomer abyara Ashkenaz. Aho bibera rero urusobe nuko aba Ashkenaz urebye uyu munsi nibo bari muri Israeli, bitwa muri bo banya Israeli. Abantu bose bazi ko aribo banya Israeli banya. Ariko urebye Ashkenaz akomoka kuri Japheth. Japheth nta hantu na hamwe ubona ahuriye na Abraham na Jacob n'aba 12 tribes. None rero byagenze gute kugira ngo aba Ashkenaz aribo babe bari muri Israeli uyu munsi, aba 12 tribes barihe aribo baragwa ba Israeli? Iki ni ikibazo gikomeye, akaba nacyo kizaba imbarutso y'irangira ry'isi, ni nacyo kiri gutuma ibintu biri kuri uyu munsi biba, niyo abantu benshi batari babizi, kuko intambara y'umwuka iri kuba ihishwe itagaragara, ahubwo hakagaragara ibintu turi kubona biri kuba, ni ibi ngibi byose birimo. Kuko aba bantu niba aribo bari muri Israeli bakiyita ngo nibo barazwe igihugu, kandi tuzi neza ko abantu bo baragwa ba Israeli bagomba kuva kuri Shem, Terah, Abraham, Isaac, Yakobo na 12 tribes aribo bavuye muri Judah bakaza kuri Jesse, King David and Kristo. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyabaye kugira ngo aba bantu bafate igihugu ho bunyago kugeza n'uyu munsi. Abantu benshi bibeshya ngo nibo bantu banyago. Hano urabibona neza, ibi urabisoma muri Bibiliya yawe mu Itangiriro 9:18 na 11:32. Biragaragara neza, ubifite muri Bibiliya yawe. Ibi ni ibintu neretswe n'Imana, ntabwo navuga ngo ni ibintu wapfa kujya gutya wumve kubona. Imana irakwereka ukabona, kandi no kugira ngo bihinyuze mbone kandi byo naragiye Imana irambwira ati genda utangire wiga Igiheburayo. Biriya by'Igiheburayo mu nambereka byo ntabwo mba mbibereke gusa cyangwa ngo no kugira ngo mbereke ko nzi Igiheburayo cyangwa kino. Kiriya Giheburayo umwuka w'Imana arambwira ati genda ukige, ubashe kugisoma, ubashe kukisesengurira gake na gake. Icyo byafashije rero ni iki ngiki kugira ngo nemeze ibi ngibi. Kiri kwiga Igiheburayo naragiye mpura n'umwe mu Ashkenazi baba muri Israeli, bava muri Israeli. Ndamusuhuza, turaganira mu Giheburayo, turaganira n'urugo. Arambaza Igiheburayo ukigira hehe? Ndamubwira njya ku ishuri ry'Igiheburayo niho nyigira. Arambwira good. Noneho ndamubwira mufite Imana, mwagize Imana, mubona Yesu, mubona Umukiza. Nkiri kubitekerezaho gutya ahita ansubiza ngo ninde wakubwiye ko Yesu hari icyo dupfana nawe? Ninde wakubwiye ko Yesu hari icyo dupfana nawe? Nta kintu kimwe dupfana, nuko gusa yadukunze. Ndamubwira arambaza wabibwiwe nande? Ndamubwira ko muri Bibiliya biranditse kandi mufite na King David. No, mpingukije ngo King David
asa nk'ushimbutse aravuga ati no, King David nawe nta kidupfana gusa nuko badukunze. Ko nari namaze kubisoma noneho nabyumvise ndavuga okay, bya bintu nibyo noneho birigaragaza. Nuvuga nibo muri ubu bwoko bw'Abashkenazi bakabivugira ko nta kintu bapfana na King David, nta kintu bapfana na Kristo. Nuvuga ngo aba bantu bageze muri Isiraheli gute? Aba bantu ubwoko 12 bw'Imana buri hehe? Ibyo ni ibintu twazinjiramo, ntabwo nabyinjiramo ubu ngubu, ariko nzi ko abantu benshi basinziriye batazi ibiri kuba, n'ibiri kuba ubu ngubu byose ni ukubera ibi ngibi kugira ngo ibi bintu bikomeze bihishwe. Ariko Imana izi neza ko izongera ikiyerekana, niko kwiyerekana gukomeye kuzabaho kutigeze kuba mu mateka ya muntu. Kuko mwibuke neza Imana ivuga ngo uko izakusanya abantu bayo bose mu mpande enye z'isi, bizabera abantu akabarore birenze ibyabereye ku nyanja itukura. Niyo mpamvu rero nababwira nti mukanguke, kuko ibyo abantu benshi babwiye kuva na kera byose byari ibinyoma byambaye ubusa. Kandi urabyibonera neza, fata Bibiliya yawe ujye mu Itangiriro 9:18, 11:32 usome abahungu ba Nowa, ubona bavuye kuri Shemu, ubona bavuye kuri Hamu, ubona bavuye kuri Jafefu. Noneho urebe abo Bashkenazi, urebe abantu bari muri Isiraheli abari bo ni abangaba Bashkenazi. Noneho wibaza uti bariyo gute? Kuko isezerano rifitwe na Abraham, Isaac, Jacob, nibo bafite isezerano rya Isiraheli. Ashkenazi ntabwo ari we ufite isezerano rya Isiraheli. Ibyo ngira ngo twese turabizi, abatari babizi gusa nuko batari bazi ko abantu bari muri Isiraheli ari Ashkenazi aho kuba ubwoko 12 bw'Imana. Byagenze gute rero? Ibyo ni ibintu wenda dushobora kuzaganiraho ikindi gihe, ariko ndababwiye ni ibyo abantu bazi bibeshya ngo barazi byose ni ibinyoma. N'aka ni akantu gafite ireme rikomeye kandi gutuma ibintu byose biba, ko udafite nk'izi information zose ugwa mu mutego w'umwanzi uwo ari wese. Abantu benshi barasingiza bagasenga ngo Abisiraheli. No, abantu bari muri Isiraheli uyu munsi niba Ashkenazi, kandi Ashkenazi uribona. Ni mpamvu nabyandikisha amabara atandukanye kugira ngo ubibone neza, wowe ukeneye amaso 2 na 5 bibone neza, kuko nzi ko benshi batabizi cyangwa benshi banabihakana ngo byagira. No, reba hano Ashkenazi ava kuri Jafet yabyaye Gomera abyara Ashkenazi. Aba ngaba Abashkenazi rero nibo bari muri Isiraheli uyu munsi bita ngo ni Abayisiraheli. Ese niba bahakana umwami Yesu, bagahakana King David, bakavuga ngo nta kintu bapfana nawe, ni gute bageze muri Isiraheli? Abantu bakomoka kuri King David na Kristo n'ubwoko 12 bwa Isiraheli, bavuye kuri Jacob, bavuye kuri Isaac na Abraham, barihe? Ni bande? Barihe? Nibo rero Imana izakusanya ivana kuri za mpande enye z'isi aho bagiye ibagarure mu gihugu cyabo. Kuko niba abantu bavuga ngo muri 48 ngo bagiye muri kiriya gihugu ngo biba isezerano Imana yasezeranyije rirangiye, none kuki muri 48 wegeze ubona Kristo agaruka? Ko Imana ivuga ngo nibasubira mu gihugu cyabo bazaba amahoro asesuye igihe cyose, kiriya gihugu gifite amahoro na Palestine ibegereye. No, ni ukuvuga ngo barabyivugira ubwabo, barabyihakana, bakavuga ko nta kintu bapfana na David na Kristo. Abo bantu bavuye he? Baturutse he? Byagenze gute? Ibyo bintu ni umukoro ngo nawe ugende ubishakishe urebe ukuntu bafashe kiriya gihugu bakakigabiza, bakaba badatinya kuvuga ku mugaragaro ko ntacyo bapfana n'umwami Dawidi, nta n'icyo bapfana na Kristo. Ni ukuvuga rero ngo ibi ngibi nibimara gusobanuka neza biri kurangaza abantu, biri kubu ngubu ni birangaza abantu. Ariko ikibazo cy'ukuri isi ifite ni uko abangaba 12 bari barabuze, barimo gukanguka, bose bamaze kumenya ukuri. Abangaba rero nibo bari gutuma ibintu byose bidashaka kumenyekana kubera ibintu bakoresha. Ariko ukuri nyine utinda muziko ni gushya, ariko ukuri guca muziko ni gushya kandi kuratinda ni guhera. Mukomere rero, Imana ikomeze ibarinde, nakagaruka Jerome Muhirwa. Imana ibarinde, ibahe imigisha itagabanyije. Shalom, shalom.